Jedan od savjeta koji sam napisao ove godine kaže da kupac možda neće kupiti zbog oglasa koji vidi, ali bez tog oglasa neće ni znati da postojite. A to znači da društvene mreže ne služe primarno, bar ne za većinu industrija, da bi pronašli kupca i da bi mu prodali u tom trenutku. Društvene mreže se zovu društvene s razlogom. Ideja društvenih mreža jeste da komunicirate sadržaj koji je zabavan, koristan, interesantan, edukativan, interaktivan na društvenim mrežama kako bi privukli i zadržali poglede svoje publike, kako bi dobili neke njihove osnovne informacije, kako bi ih odveli sa društvenih mreža na svoje web stranice ili na uživo sastanke i tamo im prodali. Dakle, ako se ne reklamirate, ljudi neće znat za vas. Ako se reklamirate i nemate prodaju, to znači da nešto ne radite dobro.